Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri no nkuru y'akababaro isohotse muri aya masaha. Ni inkuru igira iti uwanyirigira wayoboye RBA yiyungirije yitabye Imana. Claudine Derucho Uwanyirigira wayoboye urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA nk'umuyobozi wungirije yitabye Imana mu ijoro ryakeye. Uwanyirigira yabaye umuyobozi wungirije wa RBA kuva muri 2013. Icyo gihe niwe wari ushinzwe gukurikirana amashami ashinzwe ibijyanye n'igenamigambi, imari, ubukungu, imenyekanishabikorwa, abakozi n'imiyoborere. Abazi nyakwigendera baravuga ko yari umuntu urwanira ishyaka igihugu, muri make yari inkotanyi. Ange Subirias Tambineza yahamirije Imvaho Nshya ko nyakwigendera yarwanye intambara y'abasebya igihugu. Akomeza agira ati ikindi yari umufeministe, umuntu uharanira uburenganzira bw'abagore n'abakobwa. Mbere yo guhabwa inshingano muri RBA, Uwanyirigira yari umukozi wa Internews. Kuva muri 2023 yakoraga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakoraga mu kigo cyitwa Global Solution Agency RRC, ashinzwe ubugenzuzi mu mishinga ireba Afurika ndetse na Caraïbe. Twese hamwe reka tugire tuti Imana imwakire mu bayo. Ahubwo reka tunyarukire ni mu karere ka Rusizi, aho uw'abaturage bavuga ko abamburira mu mayira yitwaje icyuma yafashwe. Gatete Jean de Dieu w'imyaka 43 Bahimba Gatera, abaturage bari bamaze igihe bavuga ko uretse kwiba ahanyuranye nko mu ruganda rw'icyayi rwa Shagasha, mu bigo by'amashuri byo mu murenge wa Giheke, yanategaga abantu yitwaje icyuma akabambura, yatawe muri yombi. Umwe mu banyerondo yavuze ko yacaga muri humye abazamu, akiba imyenda y'abanyeshuri n'ibindi. Noneho ku ya 12 Mutarama akaba yafatanywe icyuma aho yari acungiye abo yambura. Bakavuga ko bari bamaze igihe binubira ko ajyanwa muri Transit Center agahita afungurwa. Yavuze ko gufatwa kwe kwaturutse ku makuru yatanzwe n'abamubonye yihishe mu cyayi hafi y'umuhanda wa kaburimbo ahitwa Mabanda, mu mudugudu wa Gahurubuka, akagari ka Kigenge, umurenge wa Giheke, mu karere ka Rusizi. Mu ijoro rishyira ku wa 12 Mutarama, anafite icyuma ategereje kwambura abatambukaga bahamagara irondo bariha amakuru. Umwe muri abo banyerondo yabwiye Imvaho Nshya ko bakimenya ayo makuru banashingiye ku yandi bari bamufiteho y'ubujura bwitwaje icyuma, bamugose agiye kwiruka abagwa mu maboko. Ati tukimufata twamujyanye mu murenge, ageze haruguru araducika, dukomeza kumushakisha, turongera turamufata tumujyanayo, dutegereje ko inzego z'umutekano zihagera tukazimushyikiriza, cyane cyane ko ari ubwa kenshi tumufata akanashaka kuturwanya, akajyanwa muri Transit Center akagaruka. Twibwira ko yahindutse, akazana ahubwo ubukana buruta ubwo yagiye afite. Umwe mu baturage ukunda kunyura mu muhanda uca ku ruganda rw'icyayi rwa Shagasha ataha mu murenge wa Nkungu, avuga ko byari bigoye kuhanyura mu masaa moya z'ijoro umuntu ari wenyine, ko yajyaga akumva Gatete amufashe ku gakanu akamera nk'umunize, akaba amwambuye ibyo afite akirukankira mu cyayi cyangwa haruguru mu mashyamba. Ati ubwo yafashwe tugiye gutekana, kuko ntawagombaga kuba yakwibeshya ngo ace muri uyu muhanda wenyine guhera saa moya z'ijoro cyangwa saa 11 za mu gitondo. Byasabaga kurindana tukagenda turi benshi kuko tutabaga tuzi aho yategeye. Rimwe tukumva ngo yafashwe yajyanwe muri Transit Center,
tukongera tukamubona, mbese yaraduhahamuye kubera abo yagiye yambura. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Giheke Ngamije Ildefonse nawe yemeza ko igihe gito ahamaze amakuru y'ubujura bwa Gatete Jean de Dieu yayumvise, ko yajyanywe igihe kinini mu bihe binyuranye muri Transit Center ariko ntahinduke. Ati yagiye afatwa kenshi ibyo yibye akajyanwa muri Transit Center ngo yigishwe, akavayo abeshya ko yisubiyeho, ahubwo akaza arushijeho ubukana atega abatambuka ngo abambure. Urumva ko batakwihanganirwa. Arashyikirizwa aribu akorerwe dosiye abibazwe. Ashimira irondo akazi rikora ko gufata nk'aba baturage baba bavuga ko bazengereje, akarisaba gukomeza aho abafite ingeso nk'izo bakabura amajyo n'abaturage bagasabwa kujya batanga amakuru kare kubo bazi bari mu bikorwa nk'ibyo, bagafatwa bagahanwa cyangwa bakagororwa. Turacyari mu makuru hano Kumena Official, nizera ko akomeje kugenda abashimisha. Reka tunyarukire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Kibumba Sukoyi 25 na kajugujugu za FARDC zishe abasivile 10. Umutwe wa M23 kuwa mbere washinje ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kwica abaturage b'abasivili 10 nyuma y'imirwano yasakiranyije impande zombi ku cyumweru gishize. Ni imirwano yabereye muri groupement ya Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo. Abanyamakuru ba Bwiza bageze hafi y'aho imirwano yaberaga, babonye impande zombi zikoresha ibibunda binini mu kurasana. Amakuru avuga ko FARDC yarasaga kuri M23 ikoresheje imbunda nini yo mu bwoko bwa BM21 Grad. M23 nayo ikayisubiza ikoresheje igifaru. Mu masaha y'igitondo cyo ku cyumweru kandi imirwano yarimo ijya mbere hejuru mu kirunga cya Nyiragongo, aho M23 yari yateye ibirindiro by'umutwe wa M23 isanzwe ihafite. Ku gicamunsi cyo ku cyumweru imirwano yafashe indi sura kuko FARDC yatabaje indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukoyi 25 na za kajugujugu mu rwego rwo gukumira M23 kugira imbere ngibe yatera Icyugazi umujyi wa Goma. Uriya mutwe mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wayo Lawrence Kanyuka wavuze ko imirwano ku cyumweru gishize ikubiye mu bitero byiswe Operation Caterpillar de FARDC iherutse gutangiza, yiciyemo abaturage 10 bose bishwe n'ingabo za leta, abandi 8 barakomereka. Kanyuka yagize ati ku cyumweru tariki ya 12 Mutarama ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa ryagabye ibitero mu duce twinshi dutuwe cyane n'abaturage rikoresheje indege z'intambara na kajugujugu z'indwanyi, by'umwihariko muri groupement ya Kibumba yo muri teritwari ya Nyiragongo. Ibyo bitero byasize hayangiritse ingo ndetse n'imitungo y'abasivile. Impfu zibabaje z'abantu 7 bakuru n'abana 3 ndetse banakomeretsa bikomeye n'abantu 8. Amafoto Bwiza yahawe n'amasoko yayo muri M23 yerekana inzu nyinshi zasenyutse ndetse n'abantu bakomerekeye muri ibyo bitero. M23 navuga ko ibitero byo ku cyumweru byasenye umuyoboro w'amashanyarazi wajyanaga umuriro mu mujyi wa Goma, byatumye imibereho y'abawutuye irushaho kuba mibi. Uyu mutwe wongeye gushimangira ko ugomba gukomeza kurinda abaturage ndetse ugaha umutekano uduce uvuga ko wabohoye turimo n'utwo muri teritwari ya Masisi. M23 kandi yasabye abantu kudaha agaciro ibihuha bikomeje gukwirakwizwa na guverinoma ya Kongo ishinja kuba ikomeje kwica abaturage bayo. Nahanga dusoreje amakuru twari twabateguriye, twizera ko uno munsi yabaguye neza. Reka tugire tuti mukande subscribe kugira ngo muzajye mubasha kumva amakuru agezweho muri ako kanya, yaba amakuru avugwa hano imbere mu gihugu ndetse n'amakuru abavugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo, ndetse no hirya no hino ku isi hari amakuru abagenda atangazwa. Rero mu rwego rwo kugira ngo ujye ubona notification
ikumenyesha ko hari amakuru ashyizweho ako kanya hano ku Mena Official. Nicyo giye kugira ngo nawe ukande subscribe muri aka kanya. Mukomeze mugire ibihe byiza.